programa ko ni Rongo Serevou. Wito ko ni chicken na company ko na Beverages with Bounty Strong, Dumi na mo like. Kaya nandun na mo siya ng buong ni Kwa. Na Serevou and a Viti FM with Bounty Strong. Yang ko na Viti FM 92.2 FM woto ko bikanda rosul kali mana miniti me viwa nakaloko en nambongi binakanikua au bambulo tali tsuka ni bikim ni nasangay siya mo tsukma na wasin ngo na binango en 92.2 FM 92 FM kina na 92.6 FM na ito kaninga ni bingarabing ko makras kasaka au na bingarabi to kay ni nambongi ni ko me dabay na tin karo ba kina bikim ni talanga na siya mo tsukmingo en Facebook page ni Viti FM. Ada pun live ba doriti memboleta na nonda mai rongo na be Serevou weso erando baruta kamai o ira na nonda be matasere kelati kongo na turanga sema talto mengo je da timbiu na buko ni na mbimbi ni kena voqavoutaki endona sere ke na ndrenre lago durma o ira na ndombuli sere me rawo ke na ningele todo ko ke endona sere nimbera ninge mai voqavoutaki wasikataki sema mai tabodi ena be mbongi baongo. Ya, nda babru na kakina kina bi rekedin na irna ilulu ni bi matasere irna ndoni budu na buko ni na itabile bu rangara batu mai na nonda wa marote gitu na leni bonwa na bi sere rambulia so era si matir wa bole kakina na bi sere so embuli tu mai karokata serngani o ya kenra sere ya so era banana nukina so era tangi kina so era marotaka so sibi sarron marutak na be sere so and umbuli mai mabira na nonda be matasere ya nonda Serevou tuka na mbongi na nikuwa tu manda babina taki chunga pale na kampani kwa beto ko ni chuko na mbongi bina nikuwa na kampani ngo na Beverages with Bounty Strong na buko ni nonda beto ko ni chuko rawa ni abobo tuka na taki chiki na nonda tatanra o ira na ndombuli sere me basi ka taki chuko kina se mo tabodi chiki nonda Serevou na be mbongi bango nonda Serevou na mbongi ndai ngona sere nonda tu ni lala na we kata kata bure endela ni nukubula to toka be na mbuli na ganga ni sere ro sota bata kene na langa na melody ni sere wakina na ibata ngitel nga me mbita o ko nge mai mix taka na sergo rau samba o be kani bina kasarnga ko bo na kina pale bo be ko na lilu ni matsergo na we kata kata bure endela nukubula na buko ni nona mbulia buko binaka na serengo ya serengo ni sana ni mikede tsukeni kina we kemunikede na ndobo to mengo reda ni serengo na bela we kata kata bure endela ni nukubula oni sana ni mikede tsukeni kina we kemunikede na tuwe wakitu waka matu bubale tokombe mai bonota ni otata sionana nrobe na numitu ya nambugi ni kwa kachi tu no nrobe na numi
Na Serevou en Viti FM with Bounty Strong. Yang kau rasa lekat kepada Viti FM 92.2 FM kami tangkai kaci weekend dan nanda yauwa ni Serevou ya. Voqavoutaki kenda weekend na serengo na noto Serevou na ilolo ni Matthew salauda na wekata bure ndela ni nukubula. Na deni serengo na vela. Wekemuni na ngai voe bata ronga mai. Na deni serengo na Serevou tukena mbu na nikwa. Nondo to sere na ilola na wekata bure ndela ni nukubula na vela pamola chokani be nani michukani be kemni kedana sema chukuma ya namboga binani kwa nrebo to beka na ngono ngori je dhati mbiu kena ngome namuni. Nikita, here's a call. In your little corner of the world, you could roll around alone. Ya, mambola chokani ngore be lupe kaita nimbule binaka bakin be je dhati mbiu pisola me bodhia nimbule binaka mina nimengani kinamuni ndalomani. Ya, nina toko mato nimbule binaka bana ni binaka be kemro Melissa tulindau isabina vale butau. Na sema chukuma ya nambongi binani kuwa wakina bilodi seru nisinga nimbule binaka isabani ni binatal tungaini alisi mbulo vovou wani ni binatal tungaini ngori delkusa watenga seru ngori baby Edward ase Andy libi kengase irniata atikondo atoto kaisa wani ni binatal tungaini bi kombai Melissa tulindau mena ni mengani bi kemdana barang chukani ngori na isani chelman wambibinga kibi kemdana lo strong ngori musea kay Jos Milai do mule binaka isa wanu ni binata tungaini ana reta wake mule binaka kati ya Melissa tulindau ana reta wake mai vunika melambasa mana jino arden ramatagali mai tirara migena ni mangani kini nakoro ko bunisia toke malomera wasa talenga Enrico ngango na burbe ni mitu mena buni ko moji naudi mule bina matagali ni mangani kina wikemdo na vakabito ngangori ndonga na ulu ni buaka ojo ke Maria ke Seni ke Bill rabu do mule binaka lodi seru ni singa ni mule binaka ni mangani kina bi ratun na mai North Dakota se bavi ke kemdo ngangori koroko na mbongi ni kwa Jenny Maria ni mule bina thank you for joining us. Lena Railau ni mule binaka megena ni mangani kina ngor bi mere mani wa mimbinga be rauna be mauti ngangor mei ke pesa sabenada ngusundran rani mule binaka bano ni binata tunga ni be kemni na mbongi ni kuwa wakina be Bill Serau megena ni mangani kina ngor bi kem tunga ngor lo toka lodi ser ni singa chichi na kit kati lai sandau na balemu Ako na lodi kita I need you so Hey brother John, boleh bina tahu Lena Railau isa mengene ni mengani be mere mani mei opa mimbinga be pasi no sorry nakawara ai no boleh binaka lodi seru ni singa tarando na dabe na calls so mosi tina ilu masih mulai limbale boleh binaka mengene ni mengani kidi be ani maramani balu ngonga menjalan tamano ndelan danu oi ndo boleh binaka abari ni binatal tukan be kenda Lex Bula mula binaka bila ni mga inosi bueti kay Lex Bula Kent may pertania
Mek bonakeli ni mbulu binaka mna ni mngani kina na sekta bunitina ngebela ni mitunga ndele ni wavu ngarani warau na ilala kwa ni kisuwa. Laisan round mbulu binaka tau ni mngani bikem dur barang tiga me gor mena solo membo abani ni binaka taltunga ni nambugi ni kwa. Zaba to kay noda program ngo ni rongo sere e nambongi ini kwa.